Nadia uratubwiye ko igihe cageze uva muri iyo famiye wari ubayeho nabi uja mu yindi. Mbega iyo yindi bakwakiriye gute? Mbega naho wongeye kubaho nk'uko wabayeho ubwa mbere vyakurikiranye gute? Oya iyo famiye banyakiriye neza mbana nabo burya nyine ntabwo ahantu mubanye n'abandi bantu ntabwo mushobora kubana ku buryo habura akantu nyine gatuma bitagenda neza, ariko barampinduriye famiye ngo mba muri iyo yindi famiye nayo turabana kandi Ariko mubana neza. tubana neza. Raporo ya hambere uko wari ubayeho. Yego twabanye neza ndanabashimira cyane. Ndashimira famiye zose nagiye mbamo, nubwo nagiye mbana nabo nukuri uburyo bwose twagiye tubanamo byose ndabashimira kuko bakoze ikintu gikomeye cyane, kuko ntabwo nari kubasha kwiga, ntabwo nari kugira gute, ariko ndabashimira cyane kubera ko bakoze igikorwa cy'ubutwari, barantunga mbana nabo, nyine ubuzima bwose twabayemo byose ndabashimira. Ariko naho hari ku muonkre nyene kandi afise umudamu. Yego. Uwo mudamu yakwakiriye gute, nawe mwabanye gute? Nukuri yari umwana mwiza cyane, atavuga amajambo menshi, ni umuntu nyine arahatuje, nyine n'ubu niko ameze. Ni umuntu atavuga amajambo menshi kandi yagiye abana n'abandi bana batandukanye kandi babana neza. Yego. Rero banyakiriye neza nukuri ndanabashimira cyane uko twabanye. Ni ukuvuga ubuzima ugeze muri iyo yindi famiye igira kabiri, ubuzima bwarakomeje, ndavuga ati nyene ubuzima burahinduka, ubaho neza. Amashure vyagenze gute? Warakomeje ishure? Vyakurikiranye gute? Ku ishure nakomeje kwiga, sinigeze mpagarika, narakomeje ndiga kandi muri iyo famiye. Mu bisanzwe twagiye tuba mu mafamiye menshi. Ukuba mu mafamiye menshi si ukuvuga ko twagiye tunanirana na famiye, ariko ukubera ubwinshi bw'abana ugasanga hari n'abandi bana b'umutante baba ku muonkre, hari n'abandi bana baba ku mutante kandi ugasanga ni benshi, rero bagahita bakora ikintu cyo kugabanganya abana, ugasanga bamwe bagiye kuba hariya akavuga wowe tora bano ko nta mwana ugira cyangwa ufite inzu nini nawe tora, ufite bakora ikintu nyine cyo gufasha abandi bana nyine bo mu yandi mafamiye kugira ngo nyine bagende nabo babaho ubundi buzima. Rero hari akantu mumbabarire gusubira inyuma, hari akantu nibagiwe gato, cyagiye nari ndimo kuvuga ngo ibintu by'uburwayi, kari akantu reka nkavugeho gatoya. Ngira ikiriya kibazo cya angine, hageze igihe nkajya kwa muganga babura nyine uko bamvura, bigira ahantu barambwira ati rero ni ukukubaga, tukubagiye angine. Noneho bamaze kumbwira ngo wambage angine, kubera ko urumva twaba ruguru byasaba kumanuka, ni ukuvuga ubwo burwayi ni uburwayi bwagiye bungiraho ingaruka kandi butuma abantu benshi bavuga n'ibindi bintu bitandukanye. Kuko hari uburwayi ugwara ukagenda unanuka, ukagenda uba mubi, ukagenda umere ukuntu, rero abantu bakagenda bavuga ibyabo, baravuga ko hari uburwayi bwa sida, baravuga ko urwaye ibindi birwayi ari inda, ibintu byinshi bitandukanye. Rero ubwo nibwo nageze kwa muganga, barambwira ati uburwayi bwawe rero ni ukukubaga. Ikintu cyo kubagwa numva ari ikintu kirenze, numva ari ikindi kintu nyine kibabaje. Ubwo je bambagiye muri wa Karede, ni ukuvuga nagiye kwa muganga nk'uko bisanzwe, umuganga arambwira ati rero reka tukubage. Twari kumwe na mama, bafata igihe cyo kumbaga kubera ko hagera nk'igihe simvuge. Ndibuka nigeze kumara amezi 6 ntavuga. Ni ukuvuga nari nariyakiriye, ndiyakira ati navutse mvuga, ariko bigeze aho nyine mbaye umurage, ntabwo nzongera kuvuga. Ntabwo byakunda ko mvuga, ni ukuvuga hano ibi bya hano na hano byaba bifatanye, ku buryo nyine bidashobora gukunda ko ijwi rishobora gusohoka ngo mvuge. Rero urumva haziramo n'amasenezite, ibiki ibintu byinshi. Ubwo rero ngeze kwa muganga nibwo bambwiye ati ni ukukubaga. Yego.
ndibuka ubwa mbere icyo gihe ninjiye muri bloke nagize ubwoba kuko bwari ubwa mbere mbonye bloke naringiyemo bantera anesthesi ho bagutera anesthesi nyene y'umubiri wose ubwo no kuvuga uburi entre yo gukira no gupfa ubwo barambaze nibuka ko nibuka ninjira muri bloke gusa ko ninjiyemo njyenyine mama musize hanze ariko ibindi simvyibuka uko byakurikiranye ubwo barambaze nanone anesthesi itinda kumvaho ingumbaho ubwo maramwe amasaha menshi ariko hari umwana we yarinjiye nyuma yanje anesthesi muvaho noneho abari bamperekeje nabo batangira kugira ubwoba ati buriya yapfuye nyene ubwo anesthesi yanze kumuvaho burya yapfuye rero aho hantu ndanashimira n'Imana kubera ko yahandindiye kubera ko ndibuka ko hari abantu benshi naza numva bapfuye ndi mu bitaro nyene anesthesi maze kumvaho nkumva hari abantu barimo gupfa abantu barimo kurira abandi babuza abantu biki ukumva nyene wowe uracyahumeka rero nshima Imana ko yandindiye aho hantu inkavayo amahoro ariko maze kuvayo mu bitaro mvuye mu bitaro ndibuka ni ukuvuga ntabwo nabasha gufungura aho muri ico gihe nyene wari ukiri kumwe na wa mudamu oya aho nari maze kuhava nari ndi muri nari ubwo no kuvuga narimo nivuza n'ubundi ni muri iyo famiye noneho hari ukuntu iyo bakubaze ufite ibisebe hano ntubasha gufungura nta kintu kimubasha gufungura uretse ibintu byoroshe nk'amata ubuyi ibintu nyene biraho kugira ngo ugire ibisebe nyene urindire bikire rero harageze igihe kwa muganga baratubwira ati mufate muze murafata ibyo kurya mubishire mu mashini mishire mu mashini mubisye noneho biza ari nk'ubuyi abashe kurya noneho bakabisya ubwo nibuka ahantu narindi ico gihe kubera ko aho iyo famiye yo nabamo siyo nagwariyemo nagwariye mu yindi famiye ariko ndibuka iyo famiye nagwariyemo naho ntabwo byanyoroheye hari akantu kangoraho gato kubera ko urumva deje ufite umuntu akwitaho umuntu ari busye ibyo byo kurya abishiraho wabijya byakonje ubundi ukarya rero nibuka hari ukuntu uwo mama yavuga yabwira abana biwe ngo nimurye ngo mufungure vuba vuba ngo ubundi nawe ngo arye ngo ibyo kurya ngo bimeze nk'ibyimbwa urumva nyine ukumva ko ari ibintu bishisha rero ibyo byose nibikomere nagiye mpura nabyo numva ko ubugwayi hari ukuntu umuntu arwara ukumva kumenga abantu bagutaye ukumva nturi umuntu nk'abandi rero ubwo we yabivuga gutyo ngo ni nk'ibyimbwa ngategereza abandi bana bakava ku meza je nkagenda nkajya byo kurya nkabirya ubwo nyene nkongera nkisura kuryama rero ubwo naje gukira izo angine nanone ndakomeza ivyigwa nkuko bisanzwe nkomeza kwiga mwari mwambaje ngo amashuri narakomeje narakomeje kwiga ntabwo nigeze mpagarika ubwo ko nubwo byagiye bigenda nabi bigenda gutya na gutya narakomeje kwiga ndibuka hari igihe tugeze gukora amastage dukoze amastage nanone ubuzima ntibwari bumeze neza kubera amastage murazi ko ugenda buri munsi rero ugenda buri munsi ukeneye kwambara neza ukeneye gusa neza kugira ngo abarimo kugukoresha stage babone ko akazi uzagashobora koko rero ico gihe mbura impuzu zo gukoramo stage buri munsi zo gukoramo stage ubwo nkambara impuzu z'abandi bacuti banje ngiye muri stage ngatira abandi bana kugira ngo mbashe kugaragara neza hariya iyo turi gukora stage rero nukuri aba bana nambarana nabo ndazi bose baracyariho ndazi barambona barankurikirana hari igihe umuntu akora ikintu yumva ko akoze ikintu gito ariko ari ikintu gikomeye cyane bano bana nambarana nukuvuga haragera igihe nk'uyu munsi nagiye muri stage nkavuga none hejo naho nzambara iki ngahita niruka
nkamwandikira message nkamubwira umva ntiza yakanzu yawe imeze gutya na gutya na gutya cyangwa ntiza yajipo imeze gutya na gutya ejo nzaja muri stage noneho ntabwo bangora we yarambwira ati ngwi no muri valise urebe impuzi gukwiye impuzi iri rusange gukwiye abari utwara rero burya iyo uri umukobwa mukuru ukambara impuzu z'abandi biba bigoye usanga bisa nabi biba bigoye kuko uretse umuntu w'inshuti yawe gukunda agize gute akubaye hafi nyene wa wundi nyene uvuga kuti mugenzi wawe biragoye kwambara impuzu y'undi muntu kandi uri umuntu mukuru ko ndibuka ko hageze kugera igihe nkambara impuzu y'umukozi yakora mu rugo none navyo ntaguciriyemo famille zose wagiye urabamo ntibibwiriza ngo bakugurire n'akajipo basi canke tundi tuntu waba ukeneye famille zose wagiye urabamo hari famille nigeze kubamo uwo mutante arampereza impuzu kubera ko twe twari abakatolika ubwo tujya mu ni nk'aho ari abapantekote cyangwa abangirikani sinzi ko nabivuga mwari amasengero nyine mu Burundi cyangwa na hano ngira birahari rero ubwo ni ukuvuga twakijije ubundi buce turabatizwa ariko urushengero twabatirijwemo ntabwo bemera ko twambara amapantaro ntabwo bemera ko twambara nyine nawe ubwawe urumva iyo uri umukristo mushasha biragoye kugira ngo ukomeze muri bya bindi nyene byawe nuvuga umutante yigeze kumpereza nanone imyenda ariko bigeraho nawe arayinyaka uwo mutante iyo famille ya kabiri wagiye guturamo canke ubwo hamwe nari naragwariye ubwo nukuvuga yigeze kumpa impuzu nziza cyane pe nziza cyane arazisubirana yego arazisubirana ubwo maze uzisubirana nibwo naje kwambarana n'umukozi nambaranye n'agakobwa kakora mu rugo ndibuka hari akajipo nyine sinzi ukuntu babyita mu Burundi kari gasanzaraye gutya gafite tuntu kari gutya niko nambara ubwo noneho urumva amaze gukizwa mbaye n'umuririmbyi abaririmbyi twaririmbana barabizi n'urusengero nasengeramwo barabizi ibintu byinshi barabizi ubuzima barazi ko bwagiye bugenda nukuvuga narambarana n'umukozi kandi nkaja gusenga eraho sinzi ukuntu nagutse ikanzu buri kanzu ya 10,000 iyo kanzu ya 10,000 nyiguze nayitwara muri repetition ku wa kane ku wa gatandatu dimanche nkayirimbana ubwo nanone ubwo nuvuye ku wa kane no ku wa gatandatu niba yambawe ubwo byasaba kwira ari meshwe ku wa gatandatu ku buryo dimanche bayumva aroba ku buryo dimanche bayumye none ukayitwara gusenga bwari ubuzima butoroshe cyane nibwo ubuzima nabonye rero sasa ko bibaho kwambara impuzu imwe uzi ko bibaho nari nzi ko ari ibintu bitaba impuzu imwe ubundi ukayambara ni ukuvuga iyo yindi minsi kubera ko nabandi ku ishure nkambara uniforme ubwo nkuye uniforme cyari gitenge agapira mu rugo byagera kuja muri repetition ni yakanzu nambara nanone nkagaruka nkayikura nkambara igitenge agapira ariko nayambaye n'igihe kinini cyane kubera ubwo buzima ubwo nari nze ngira kuri etape yo kwambara n'umukozi wo mu rugo kubera yakanzu nagira isoni none nadi ntaguciriyemo nukuvuga iyo uwo mutante wabayeko muri famille ya mbere yakuguriye impuzu arazisubirana iyo yindi famille igira kabiri wagiye kubamo nta kintu bibwiriza nukuvuga arabona ko wama mu ikanzu imwe mu mpuzu imwe bakarekirana nta kindi kintu ntacyo bibwira kugira ngo bakugurire imyenda nyene ushobore kwambara aho hantu iyo famille ya kabiri batubwiye ko mwabanye neza ari umwana mwiza none nk'umuvyeyi nyene yaragufise kandi wabona ko mwumvikana nta kintu yibwiriza pe ku kintu cyerekanye ku kintu kijanye n'imyenda nta kintu bibwiriza kandi nanjye nari umuntu ntasaba sinashobora gusaba narareba umuntu arantonze ndaryama ndafungura nanone nje gusaba n'imyenda iyo utunze umuntu kano kandi ndakababwire iyo utunze umuntu nubwo yoba atari umwana wawe nubwo yaba ari umukozi ubona ko muri make ntuvuga ngo
ngo kuba umugaburira cyangwa umuha aho aryama ko ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi wowe uriko uramufasha. Oya, uramukurikirana buri kintu cyose. Nimba ari impuzu ukamugurira, niba ari umuhungu cyangwa umukobwa, nk'abakobwa bakeneye utuntu twinshi. So rero gutunga umuntu kumva ko kuba umugaburira gusa, umuha aho aryama ko ari cyo kintu cya mbere ubona ko gikwiriye, aho hantu kabisa ni ukuzohindura. So ni ukuvuga rero wowe Nadia nta kintu bagufasha nyine kujyanye n'impuzu, wakomeje muri ubwo buzima. Ubuzima bwo kwambara, ubuzima bwo sinavuga ngo kwambara ubusa, ariko ni nko kwambara ubusa. Ubuzima bwo kwambara ubusa navuga ko nabubayemo ko ndibuka mu bisanzwe ubuhamya nagiye ntanga, hari utuntu twinshi ngenda nibuka. Bigeze aho hantu rero mu bijyanye no kwambara ngenda nibuka utuntu twinshi, ukuntu twajya dutira nk'imyenda y'imbere ugasanga turambarana tuvukana, ugasanga ariko reka oya ntabwo nyine ndimo kuvuga ngo ni ibintu bibaho kubera ko ni ubuzima tubamo. Ubuzima n'ubuzima urumva ni ubuzima tubamo. Niko bimeze ko n'abadukurikiye ntawe biza gutangaza. Ni ubuzima tugatizanya imyenda y'imbere. Ni ukuvuga ndibuka hari akantu buriya ababyeyi ni ukuri ababyeyi n'abantu bo kubaho. Ndibuka mama wanje hari ukuntu yajya adukurikirana iyo wabwiye nko ku ishuri akakubwira ngo ufise ikareso, ukibuka ko ufise ikareso imwe itanameshe noneho saza urumva ugahita uyimesa. Mama ikintu yagukorera warayimesa agaca afata esume akayishyira mwo munsi gutya akayigira gutya. Urumva burya ababyeyi ni ukuri ababyeyi ni ikintu gikomeye, akayumutsa iyo yambara none itose wasanga nk'ijipo nayo wambaye yatose. Rero ni ukuvuga ni ukuri ubwo bwose ni ubuhamya, ni ibintu ntashobora kwibagirwa mu mateka yanjye. Noneho ugasanga niba ari na uniforme nayo ntiyumye uyifite ari imwe, urabigenza ute? Bayishyira munsi ya esume. Ababyeyi ba kera bo bagira kwiyaranja, bagira ukuntu biyaranja muri bo ku buryo yumva ko nyine adashaka ko umwana we hari ikintu amuburana cyangwa ngo babara. Hari umwana ntabwo ndi bumuvuge izina, umwana w'umukobwa yagiraga imyenda niya reserve yo kubika akayibika, ariko yayuganira muri varize ku buryo ataguha umwenda. Ugasanga uko kugabira umwenda wiwe yagiye kuhereza abandi bantu ataco bapfana, kandi uri famiye naco yaguhaye. Abantu nk'ababa. Rero ubwo ibyo ndimo kubivuga, ndimo kugenda mbyibuka kubera iki? Kubera ngeze ku kintu ngo c'imyenda, impuzu, gukena, ubukene bwo gukena ikintu wambara. Twe twageze ahantu tugakena amavuta yo kwisiga. Hari utuvuta umurundi twagugwa amafaranga 600 tutanamota, niba batwita ngo tops tutamota. Sasa turiya tuvuta twe twaragenda gusaba amavuta, ugasanga batwaye nk'agacupa nyine ngo ugende ngo abushyire amavuta yo kwisiga. Ugasanga umuntu kugira guha amavuta araguhereza utuntu tungana gutya, ubwo kagenda ukisiga ukamenya uti ndisiga amaso ku maguru ahantu hagaragara tu, ahandi ntiwisige. Ni ukuri nta hantu ukura Imana itakura umuntu kandi nta itakugeza. Ibyo byose rero ni ibintu ngenda nibuka mu mateka yanjye kandi byambabaje. Mbega igihe cyose mu buzima bwose wabayemo nta bagutereta wabona? Ibyo ntabwo byabura, bigomba kubaho. Abasore nyine babarondera umuntu, ariko nanone ikintu je nibaza mu buzima bwanje nari ubuzima mbayemo, nkaba n'ubuzima nakuriyemo, navutse uko navutse, ubwo navutsemo n'uburyo nagiye nkura iki nkarawe n'ubwo mbayemo. Nkumva ko kujya mu iki kintu nanone ngende kuri etape yo gukundana n'abahungu, ngende kugira ibintu, kuko ndibuka mama yigeze kutubwira ngo umuntu azibesha akagira ikintu cy'umuhungu uzumenye ko nubwo kiriye uzacishura, ntabwo ari ubuntu. Ubwo rero ako kantu noneho nakibuka nkavuga se ubu ni noneho nimvuga ngo urumva umuhungu ngo uri ikintu nzacishura gute? Rero mama kubera ukuntu twagiye dukurana none ubwo buzima akagenda tubwira amajambo amwamwe, nayagumije muri njyewe nyine, ni nayo majambo yankomeje kandi niyo yatumye ngeraho ngeze.
numva kuja mu bahungu rero umenga ibagira ikintu bampaye n'ubundi nzocishura kantera ubwoba. ubwo bakubwira ko uzovyishura mu buhe buryo we watahora ko muri uko kuntu mama wawe yakubwira ngo nurya ibintu vy'umuhungu uzovyishura we watahura ko ari amafaranga uzokwishura cane? Oya, mama we yaragusobanurira akakubwira ngo yarakubwiza ukuri nyene sinkeneye umwana azoza hano ngo aratwita afise inda. Akatubwira ati je na papa wanyu yapfuye ndi muto mfakara ndi muto namwe ndabapfakarana muri abana kandi bato bakurikirana hato na hato nyene vuba vuba. Aravuga ati rero je sinigeze ndabazanira undi mwana sinigeze mbazaniramo undi mwana dusangiye undi mugabo rero namwe mumbabare iki kintu muze mu gikore ngo mbone mwaje ngo banteye inda bagize gute niba ugiye kwiga genda kwiga ureke kuja mu by'abahungu. Ubwo rero bwari ubwo buryo nyene yatubwira ati ubwo niba guhaye ikintu arahubwira muryamane. Nuko ubona rero umufiance w'ukuri cyane bigenda gute mu ubuzima bukomeza gute maze kubona umukunzi nyene mbega uwo mukunzi we wamwemeye gute ko mama we yari yarababujije ko atavyo kugenda n'abahungu cyangwa umuhungu aguhe ibintu ushobora kuba wabifata uyo wundi we wamuhaye icyizere gute cyangwa wemera ko mugendana mu buhe buryo? Nukuvuga nuko nari maze kurangiza kwiga rero numva mu bisanzwe nta kindi kintu na kimwe gikenewe nyuma yo kwiga. Numva igihari ari uko nanje nagira urugo rwanje ngatunga